Ja tere vaata, siit Travis, Jaan, Telan, Angel ja Lasse. Ja tänases videos appi! Help! jääme peaaegu 6. tunnil selles videos. 6 tundi seda maini mängida, ühte servut. Nii et jaa, väga lahedad oleme. We have been abused here. Ei ole ju. Help! Jaan, jää vait. Siin ei abusita. Mine minema. Ma ei saa, ma söön praegu. Vutt. Kui sa lööb mind üles, siis ma võin. Travis, mul on üks küsa. Jah. Sa võid praegu alla tulla. Kas sa võid kirjasse vaadata, kas on piisavalt ruumi või on see liiga väike? Bro. Ei! No. Miks sa close'is? Okei, vaatame video läheb pausi nii kaua, kuni me saab server tagasi. Joo, vaatame tagasi. Server on tagasi tööl ja me oleme jälle siin. Majas vä? Majas vä? Oh jah, majas. Laste hobune surnud. No. Kala on ka surnud, Travis. Chipski! Ei! See ongi selle episoodi draama, no. Ma pean must-valge pildi Chipskist. Need vihma ka, eks. See on viimane. Kus on? Chipski on Kuidas sa kella lööd? Kuidas sa kella lööd? Left click. Ei, right click. Left, right. Ma ei oska inglise keeles lefti ja righti, ma oskan parem ja vasa. Nonii. Siin on minu surnud hobusega. Ei tohi käppi. Nonii. Okei, Lasse saab crafting table'i juurde endale. Mind kui üldse ei kotin see surnud hobune, aga mind kotis Chipski väga. Me võtta Chipsi surnud. Rip Chimski. See on selle episoodi uus point. Rip Chipski. Ja see on majanduspartneri ka veel nii. Majandussportpartneri. Aga me... Need see on jänese S&P part ja siis see majanduspart. Aga me... Vend on purbule ees löö. Travis. Ma võtsin kakaos. Travis, pane veel asjadele silt. I can give you 12 signs. Alla Jaan, alla, need on põranda, need on alla korrusele. Mis ka neid panna? Alla. Ma ei tea, mis panna kuhu. Pane need alla korrusele. Need alla või? Oi. Mine minema. Nii vaata. Okei, ma viin need alla. Niimoodi, okei. Oota, stone. Stone. Nii, meil on... Cobble deep slate. Kõik, mis stone läheb sinna. Travis. Ja Jaan. Is gravel considered stone? Dirt. It's considered dirt. Jah, Jaanus. Okei, hea teada. Näed, sa mulle need andsid, ma pean ikka panema seest. Wood. Damn. Nats liiga vähe puitu. See on kõik armoreid, see on kõik vanaaegsed armoreid. Kilbid, rüüd ja vanad relvad, see läheb kõik siia. Ma unustasin need kaks asja ju. Nature on siis, kui me paneme kõik. Bro, natur. Exceeded. Jep. Armor. Ma olen ehitan Jaani tuba valmi. Lähen Jaani tuppa esimest. Travis, anna üks silt. Give me one sign. Thank you. We need the most important thing. Food. Travis. Ja, food tuleb siia ülesse, ma arvan. Kui me köök siin oleks. Me ei ole ja siin toad ju. Paneme alla siis köögi, jah. Kui me nagu hull ja võime alla ehitada suure furnace süsteemi. Jaan, tule siia. Su tuba on üleval. Saad siit. Ja see on Jaani tuba siin. Opa! Tegelikult see on suurem, kui ma arvan. Teen kõik sinule. Anna 2 saini. Mina. Jah. Damn. This is a bigger home than I expected. How much rent do I have to pay? 0. Since you helped me The best house. Yep. Free rent. No way. Travis, where do we place like wool and glass and... Jaani trepikoda nimel ikka kokk. Ma ei oska teha, okei, sorry. Ma teen kõik korda. Ma teen kõik korda, Jaan. Jaa. Ka ma võin explore ma minna cave'idesse. Ma ei julge ju. Sa võid ära minna.
okei, kui ma nagu... Sa ei saa seda teha, kuule! You can't do it. Miks? David, mis kanal see nimi oli? Jimski. Sir Jimski, ta 4, noh. Niukene või? Ma ei oska kirjutada, Travis, sorry, ma ei oska. Ma ei tea, kuidas seda kirjutatakse. Niimoodi või? Chatis või kus? Jaa, see sobib mulle. Kes siis on ta surnud keha? Päriselt või? Mine vaata. Kuulge, nägemist. Päriselt kaab. Oot. Hoidame nüüd. Jesus well. Oh god. I have to do it quickly. Dirt. Wait, that's nature. Nature. Versus Nature. Yo, what you guys doing? House. House? What house? House. What are you doing with house? Are you... Anna kõik sildid. We're building What? it. Oh, Anna how does kõik it look? kütta. Send me a screenshot, dude. I want to know how it looks. Oh, in No, a second. Foot. Have you guys gone to the Nether yet? Oh yeah, we've gone there many times already. Yeah. You guys are Okay. you guys are a bit of, you know, slow. Slow What we've been doing is like fighting for our lives. Also, y'all banned. Yeah, I sent a picture on the clips and highlights of the house. Oh, you have? Oh. Yo, that looks nice. Yeah, I'm gonna add a watchtower on top as well. kas sa töötab kõikidesse sõdadesse, kõik sõdad sildi peal kirjutab valesti? Yeah. Yes, Alright, kill it. Wait, how many No diamonds you deals. guys got? I'm curious. What? Are you guys rich? Are you guys rich? Oh you yeah, guys got we're rich. diamonds. We got full diamond armors, everybody. Like. Damn, I think we recently managed to get that. Ah, you guys are pretty broke. ma kirjutasin midagi. Arnor. Diamonds are Liverpool. You guys have a good day. Matur. Good Nature. ma kirjutasin kõik meelega valesti. Like ja subscribe, vaatajad, like ja subscribe. Dörd. kuule, kirjuta. Wait. Hold up, I need one more sign, bro. okei, ma tegin su trepi korda. Oh god, we need to do it something quickly. Kiiresti. There's still some stuff on the floor. Stop, Jaan. Thank you. Thank you. Oh my god, I need it. No, that's mob drops. Here. Oh, tegid mob dropi või? Ores. Valuables. ma panen, te päris ka kõik asjad Oh my god, bundle. Jesus. Oh my god, I forgot about the fucking bundle, bro. Kakao. There's no more. Lemmik. Stone. Tough. I'm not. Dirt. ma tean ja me Dirt. oleme tahvideks. Dirt. Me oleme nii Gravel. tahvid. Armor. Oleme poisid, me oleme nii Iron tahvid. chest plate. Me oleme kõige tahvimad. okei, vaata, võib-olla tuleb üks majandusepisood veel. tõenäoliselt. Loomulikult, mees, loomulikult. mingi 5 tükki veel. Oorid. Copper. Diamond. Coal. Lapis lazuli. Is flint considered an ore? ei, see on trash. Okei, meil on vaja uut kategooriat. Portal on, siis see on põhimõtteliselt trash juba. No honestly. Wait, nature. These leaves are considered nature. Oak sapling. KFC. No. KFC sul ei ole. KFC. No. KFC. Travis, jaa. what do you consider a bundle? Bundle. Bundle. Pandel. Krankenwagen. I'm putting the bundles in the armor thing. I don't care. no kas seda, ma arvan, ma oleks ka sinna pannud isegi. Mob drop. Arrows.
Spider. Spider eye. Netherrack on Candybass Stone. Guys, ma ehitasin meile torni. Leidsid või? Ehitasin. Nice. Finger licking gold like it's KFC. Stone. nii mul Ooh. Travis. Ja, Jaan. Is netherrack considered Stone. rock? jah, see on stone, Jaan. Okei, good to know. teeme kätekooli, kus on nether lihtsalt. Aga meil kõik asjad on võetud või? Ma ei tea, Nope, not everything. There we go. Now we have everything. miks see inglane oled, Jaan? Stop it. Ma olen Eesti YouTube kanal. kuigi ma olen küll mitu video inglise keeles jaa, aga sorry. see sellepärast, et ma tegin inglise keele tüübiga video. No nii, okei. Seda pole vaja, neid pole. poisid, vaadake, kui lahe torn meil on juba, noh. meil on torn ka veel ja nagu... One thing. Meid ei saa beatida. We cannot be beaten. Me oleme liiga lahedad. We're unbeatable. kui ma näen, et järgmiseks päevaks on terve vaja kliifitud, siis ma karjun. me peame seda claim'i moodi vist võtma. Wait a minute. Hold up. You got enough science Nüüd maja to... poole katsutakse. Oh no. Mis on? Mul 2 elu mind katsutakse. Käime siin tuppa ära. Ma nohutan nüüd. Vaata. Me veel chesta. Krankenwagen. Kus klaas on? oi, Ment. Kuhu te klaasi... Vennas, kus sa ära surid? OS. Mine. Go find yourself. Hold up. Glass. Kus klaas on? Kus on? Ma jätsin selle sinna Kus- suurde chest'i amma aega tagasi. Kus Travis pani? Mitte Travis. Kus Lasse pani? Lasse, kus sa klaasi panid? minu käes. Okei. Käib moot ära siis. ma ei tea, kuhu seda panna. Okei. Okei, I see. Nether. Ma tahtsin reroute ida selle chest'i sinna. Ma arvan, vana sisse, mis arvad selle kohta? liiga palju aiu. Very... kuule, äkki te, kuulake, äkki te kollekteeriksite viiti, vaata. Jaa. Fine. Mul on vaja crafting table. I need a crafting table, bro. Jaa, I need a mõlemal crafting korrusel on table. 2 tükki. Igal korrusel on 2 tükki on juba. Minu korrusel pole. Pane sinna ka siis. Finger licking. It's KFC. But I have a weird question. Mis su question on, Jaan? What do you consider empty map, book, card pumpkin, sugarcane, orange dye, and flint? A lot of that is nature. Oh, nature, yeah. I forgot about If nature. it grows in nature, it's nature. Sugarcane and card pumpkin. Yes. But what about flint? Flint and steel. Chicken jockey. I am Steve. Mina olen Steve. Ma hakkan mentaalselt kaotama selle, nagu oma aju. I'm putting flint in the ores. I'm gonna go in the caves. Oh my god. Let me take some coal. I'm taking it every single coal. Abu Dhabi, Trana, Bermala. Hold up, we got Kas mingi wheat. savi on läinud või? Savi. Clay. Jaa. savi saab eest. Pilli panna kasvama. Yo. Kuulge. ma tean. We need to collect. mun ja puhui, ma kepin su. Guys, it's time for collection. It's time for a harvest. House always wins, Jaan. Travis, Mida? it's time for a collection. Wow. Our farm has been done. For years. Not every single one, but a big chunk. A very big chunk. Haha, you died.
keeles ju. kuule , kas see , mis see kutsuti , kas keegi tahab neid Mida? prikke ? Aamus , kas sa saab potti teha või ? mis ta , ja peaks jaa , saama tahan . küll . tee mulle joo , kuulge , meil on oh my god , mees . Trois , ja siin saab 2 erinevat potti teha . teeme see vanaaegne pott , see originaalne Minecrafti pott . ei tule , mulle ei meeldi . no ma võin lisata sulle . kus sa oled nüüd ? tšau . joo , baby , ma oleks vaja just neid . tahtsin teha , ma tahan panna lilli oma sellele , teise korrusele aknate peale . Trois , meil oleks vaja ühte chest'i siia kõrvale farmile , oleks või ? et sinna koos seed'id kas panna . kellelgi palju lillesi on või ? on küll , siin on paar tükki . Trois , jah . sa mul on nii palju stack'e seed'e praegu . siis tahangi teha automatic farmi , me ei pea enam muretsema , millest siide palju on . oh , see maja on nii ilus . joo , Trois , ma lähen teen seda . hold up . terve . ma näen siit nii palju siit kõrgelt , noh . Nature . You know what I m stealing ? kui kellelgi mingi lillesi on , siis andke mulle , noh . ma vajan neid . kas sa tahad lillasi lille või ? anna mulle , aga kui need suured . ma näitan , no minu käes nad ei ole , aga ma tean , kus on kas on lilled . suured või väiksed lilled ? suured vist . siis ma pole vaja . Need võin sinna teha midagi punast , mul on punast , kollast ja valget . mm. . ja , kus sa lähed , poisu ? korjan linn . niimoodi . Nonii , siin on üks separate chest sweet seed'ide jaoks . jaa , ma tegin ka niimoodi ühes serveris . ma pidin sööma , noh , ma peaaegu suren ära varsti eest . ma 2 elu peal mingi , mul on valge ja sinine veel . mingi aasta . Öelge , kui kellelegi saia on vaja . anna mulle saia ja ma starvin juba . Starvid või ? no see on paljast . Kus sa raw beef'i juba , noh . joh , tubli töö , Lasse . Trois , kus sa oled ? Trois , sa ütlesid , sul on vaja saia . seal on . Bro. Jaan . saia , söök , ma annan sulle wheat'i tagasi . Trade . I give you 10 bread . palju või bread'i ma sulle andsin ? mul oli juba mingi paar tükki inventory's ja ma avastan nüüd . Yo, guys, I got a question. jah , What ? Do you guys got any carrots? Because we kind of need some. 0 , no. Zero Any, like, only wheat . Potatoes or anything? 0 Wheat . What do you guys have? Wheat? diamonds . Do you guys have wheat? I don't know. Yeah . I love 'Cause, like- seeds, if you want them. Yes, please. No. How do I get a teleport? Should we give you? How can I do a teleport request? Pumpkin seeds too . We'll give them Um, all of our seeds. Just give them some. We kind of need. do I, some do I seeds just as well. put /TP and then one of our names? what Nope. /TP? What the fuck? Boys , you can't teleport to me . I'm going exploring . Wait, how do I? Can someone like send it in the chat so I can copy and paste it? Okay. You just. Okay. I'm being sold out. Let's see if I can land a water bucket clutch . I remember someone liking water bucket clutches. Yeah , we're gonna bring I will ourselves never more actually coal live this down. dot slash not dot slash . There you go. And don't move. Yeah, I'm not. Yo, whoa.
This looks familiar. Hey, go upstairs. Go upstairs. Like, go all the way up. Where's my bed? More up. We're bringing him to my room, bro. More up. Bro. Why mine? What the fuck is bro's room? Mate, you I got don't a like the cat. attic. I got assigned it. Okay. But I don't like it. You don't like it, Jan? I can make you great, live in the man. watchtower as well if you want to. I would rather leave it in the basement, bro. Watchtower, man. Yeah, I'll give you some wheat seeds real quick. Oh. Where is our wheat seeds? I'll give you like. It's 3 by the door. It's by the door. couple stacks. Thank you. Damn. You got any other like seeds or not? Nope. Other seeds were broke on. meil on kõrvis . Wheat seeds. Oh, we Hey, have good pumpkin idea. seeds. Oh, can we play with pumpkins? Because we not found any yet. ma sain porgandeid , I have no idea where we have pumpkins. ma sain porgandeid . ja kartuleid . You got potatoes and carrots, bro. Here we You go. got a music disc? We also got a music disc. Wait, I I'll want to take see your what this music one disc. is. No, I just want to know what it is. I don't really want to be here anymore. I don't really. Get out. Leave. Okay, sorry, I'm running. You I'm belong going. here. oot , wait . Huh? wait . Yeah. carrots . Oh, thank you, mate. Our house looks so good. The carrots didn't pick up for me. Sir, does your house look good? We don't really have a house and still building mine. Oh. Nice. Thanks. oh , Travis , Jaa. Travis . oh , see , vaata see torn võiks tulla siiras . Mis see torni kohta? vaata siin üles võiks tulla see . I'm gonna join the other call now. Thank you. siia võiks see bell tulla . Või küll panna hea. Ma tahan sinna Watchtoweri Ah. teha , nagu nad rääkisid ükskord . aga see on meie oma . Kui me näeme kedagi , keda me ei tohi . tere , mis aeg vaatajad on ? aeg on teha järgmine video alustada . nii vaatajad , ma lähen nüüd metsa . nii et näeme järgmine kord .